tumenyeye kwifuriza ibihe byiza mwese nshuti bakunze BARCA Sports. Reka mushimiye cyane rero tubana amasaha ku masaha umunsi ku munsi wo twiganira siporo yo ku mugani burayi. Mushimiye cyane twabanye mu biganiro byacu byabanje, hanyuma nawe uje aka kanya ngushimire. Hanyuma ngusaba gukora subscribe uri mutarayikora, wamaze gukora subscribe nawe ewana wakoze igikorwa cya kigabo sana. Hanyuma January transfer window, isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi mu kwezi kwa mbere nkuko mubizi ni isoko ryamaze kuba rifunga. Hanyuma hari move zitandukanye zisa nkaho twavuga ngo ni big names cyangwa amazina akomeye cyane, twavuga ko yinjiye ama equipe harimo nka Neymar de Santos wigire muri equipe ya Santos, Kibisha Valaskelia wavuye muri equipe ya Napoli ajya muri equipe ya Paris Saint-Germain. Hanyuma Mari Musha wavuye muri equipe ya Frankfurt ajya muri equipe ya Man City. Hanyuma Marcus Rashford kuva muri equipe ya Man U ajya muri equipe ya Aston Villa. John Duran kuva muri Aston Villa ajya muri Al Nassr. Kolomwani kuva muri equipe ya PSG ajya muri Juventus Dotore. Kyle Walker kuva muri equipe ya Man City ajya muri AC Milan. Joao Felix kuva muri equipe ya Chelsea ajya muri equipe ya AC Milan. Wana ni deal twavuga ko deal zatari cyane zakozwe muri iyi January. Bwo equipe yawe se yitwaye gute ku isoko, nabwo wambwira tukaganira ngaho kuri BARCA Sports. Tugiye kuba dukora analize ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi, ariko mbere uko dukora analize none mu buryo bwimbitse, equipe ya Real Madrid ntabwo yorohewe na gato, aho bita David Alaba yongeye kugira imvune, agomba gusiba imikino itandukanye. Ari umukino na equipe ya Leganes, umukino wa Atletico Madrid, umukino wa Man City, Osasuna, Man City ndetse na Girona. Imvune ni hatari cyane muri equipe ya Real Madrid y'umutoza Carlo Ancelotti. Ubwo ni Ancelotti yanatangazaga ko Mbappe nawe ari out ku mukino wo ku munsi w'ejo, wanango yagize ikibazo cy'imvune. Kylian Mbappe rote anakonfaminga ko obita Jude Bellingham nawe ngafite ngakanok cyangwa se nawe ngo afite akavune gato, nawe ntabwo azagaragara ku mukino wo ku munsi w'ejo. Iyi equipe yitwa Real Madrid ifite ibibazo, imvune ni nyinshi cyane. Sinzi uko iyi situation none ari buze kwitwaramo Carlo Ancelotti. Hanyuma twema twivugira kuri January transfer window, equipe twa Manchester City ni equipe yakoresheje amafaranga menshi. Equipe ya Man City amafaranga yakoresheje muri iyi January, nivango ni equipe ya Man City yakoresheje muri transfer window y'ukwezi kwa mbere miliyoni 180 z'amapaundi. Hanyuma equipe ya Man City ikaba irushanye ma equipe yose yo muri Premier League. Amafaranga batanze ku isoko miliyoni 177. Andi ma equipe yose asigaye niyo mafaranga batanze. Ama equipe 19 yose transfers zayo zose Man City irazirusha guspendinga. Equipe ya Man City ewana ni umva ngo ne equipe spendinga naho ngo bituruka bitubyumva nyine nimba ishobora guspendinga amafaranga ruta ayandi ma equipe yose asigaye 18. Atomva nyine urwego equipe ya Man City iriho. Bwo equipe ya mutoza Pep Guardiola, bwo sinzi nawe nimba watubwira uko isoko wabonye ukuntu ryagenze rwose, twaganira ukatubwira ese isoko wabonye ama equipe yari twaye gute, equipe yawe yabyitwayemo neza cyangwa byaragoranye. Dore kuri equipe ya Arsenal y'umutoza Mikel Arteta, equipe yari yitezweho ko yasinyisha rutayizamu cyangwa se striker mushyashya, ariko birangira equipe ya Arsenal itamusinyishije. David Onsen amaze gutangaza ko equipe ya Arsenal ngishyiramo imbaraga ngi equipe ya Arsenal yari kubona uwo bita Oli Watkins. Icyabaye ngo ni iki ngiki, equipe ya Aston Villa ngo ikirejectinga offer ya mbere ya equipe ya Arsenal ngo ntabwo yongeye gutanga indi offer muri equipe ya Aston Villa kuri Oli Watkins. Equipe ya Arsenal ngo yatanze offer ya miliyoni 60, ariko equipe ya Aston Villa ngo amafaranga ntabwo yari tayari kwa yayafata. Ayo mafaranga ntabwo yari tayari kwa yayafata. Equipe ya Arsenal ni equipe ya Arsenal mutoza Mikel Arteta rwose utaratinye kuvuga ati nyuma y'imvune ya Bukayo Saka, nyuma y'imvune ya Gabriel Jesus, dukeneye rutayizamu mushyashya. Equipe ya Arsenal ni equipe yahujwe cyane na Alexander Isaac. Equipe ya Arsenal binavugwa nyine kuri yo bid kuri Oli Watkins, ariko biza kwa birangira iyi equipe ya Arsenal idasinyishije rutayizamu numwe. Ni equipe ya Arsenal itwaye neza, wenda kubita Man City muri weekend bitego 5 ku gitego kimwe. Harimo performance nziza cyane ya Ethan Nwaneri waje kuri score sheet ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye, ariko ubwiye tuvuze muri rutayizamu ubwo nyine ni Nwaneri na Kai Havertz twavuga ngo batsinze ibitego muri front line ya equipe ya Arsenal. Ko ikindi gitego cyatsinzwe na Thomas Partey no mediatel, ikindi gitego gitsindwa na Martin Odegaard no mediatel, ikindi gitego gitsindwa na Miles Lewis
ni umupeti ukina muri nk'umu left back, umupeti ukina nk'umu left back, wenda nawe yaje kuri score sheet cyangwa se yatsinze igitego, ariko yemba umu left back atsinze igitego, of course nyine aho ngaho dusigara twibaza tuti ese mu gihe cyose umu left back atatsinze, hanyuma uwo mwataka usanganwe umwataka atatsinze igitego wabyitwara mute? Ubwo rero January transfer window byarangiye nyine equipe nta mwataka izanye, ne equipe ya Arsenal iri nyuma hamanota 6 kuri equipe ya Liverpool. Hanyuma equipe ya Arsenal, equipe ya Liverpool ifite umukino igomba gukina w'ikiranane, yumvikana ko amanota ashobora ko yaba 9. Equipe ya Arsenal ifite umukino na equipe ya Newcastle kwishyura muri English Football League Cup. Umukino ubanza equipe ya Newcastle yatsinze Arsenal ibitego 2-0 kuri Emirates, byumvikana ko na kazi katoroshye na gato. Kanya gato uwo bita Alan Shearer arimo aganira na Alexander Isaac muri interview bise the big interview. Alexander Isaac rwose akomeza kugaragaza ko ari umwe mu bakinnyi bishimye cyane muri equipe ya Newcastle. Ubwo rero muri sama let's wait and see. Gusa equipe ya Arsenal twavuga ko major ins cyangwa se arts muri equipe ya Arsenal muri January transfer window ni Marquinhos bamutije muri Cruzeiro, ni Eden Heaven werekera muri equipe ya Manchester United, muri equipe ya Arsenal ubwo twavuga ko ari izo deal bakoze muri January. Equipe y'umutoza Mikel Arteta hanyuma ubwo waratinga nyine iri soko rya Arsenal, waratinga iri soko rya Arsenal ukatubwira uko uribonye ndetse n'icyo wayitegaho nyine mu mikino isigaye muri championa, imikino isigaye muri championa, ukatubwira uko ubibona. Hanyuma ubwo turi kwita cyane kuri biggest clubs bayita Chelsea, the Blues y'umutoza Enzo Maresca. Chelsea equipe ya Chelsea yari active cyane mu kuba yari kura abakinnyi kurenza abakinnyi yinjije. Equipe ya Chelsea nuko byari bimeze. Equipe ya Chelsea yari korinze Trevor Chalobah ava muri equipe ya Crystal Palace, bari baramutije Crystal Palace ahitagaruka. Equipe ya Chelsea yatije Renato Veiga muri equipe ya Juventus de Chelsea, itiza irekura Cesar Casadei muri Torino, baramugurisha of course. Hanyuma equipe ya Chelsea irikoringa David Fofana batamutiza muri equipe ya Gorsepe. Hanyuma Kane Chukwuemeka yatijwe muri equipe ya Borussia Dortmund. Hanyuma Ben Chilwell yatizwe muri equipe ya Crystal Palace. Harvey Val agapetika gahanga katijwe muri equipe ya Queen's Park Rangers. Hanyuma ubwo yagurishijwe muri equipe ya Queen's Park Rangers Heavy Ever. Hanyuma Axel Disasi yatizwe muri equipe ya Aston Villa. Equipe ya Chelsea ubwo bindi nyine ni Joao Felix nawe wagiye muri equipe ya AC Milan. Equipe ya Chelsea yose yari active cyane mu kureba abakinnyi basohoka cyangwa se bagenda kurenza abo yari kwinjizamo equipe mutoza Enzo Maresca. Gusa by the way nitwaraga neza muri championa, equipe ya Chelsea itsinda match yakinaga na West Ham ibitego 2 ku gitego kimwe. Performance nziza cyane ya Petit Maestron wo bita Pedro Neto ndetse na Cole Palmer, bitwara neza batsinda West Ham y'umutoza Graham Potter ibitego 2 ku gitego kimwe. Equipe ya Chelsea itarakoze business nyinshi cyane muri January transfer window, kwa bakinnyi bashoboraga kujoininga, ahubwo yo yitaye cyane ku bakinnyi basohotse iyi equipe ya Enzo Maresca. Hanyuma ni byinshi cyane byakozwe muri January transfer window. Pep Guardiola ni umwe mu batoza bizwiho kubaka equipe, icyo twita rebuilding, kuri shaping a squad, ni ibintu dusanzwe tumuziho. Numa ngo iyi equipe ya Man City nazo nkubwira uriya spends amafaranga menshi irushana n'ama equipe yose mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo mere kuri Nico Gonzalez ni umusore wavuye muri equipe ya FC Porto, uyu nguyu yatanzwe $50 z'amapaundi. Nico Gonzalez hanyuma uyu nguyu numwe mu bakinnyi equipe ya Man City itekereza ko ari buze kujya byinshi cyane ifasha muri Median. Equipe ya Man City twavuzgaga ko ikeneye umusimbura wa Roger Hernandez Cascante. Ubwo rero Nico Gonzalez ni umwe mu basore badredinze ava muri equipe FC Porto no midfielder. Ubwo rero gomba kugira byinshi cyane afasha. Hanyuma so wenyine badredinze Man City cyane ko Abdelkadir Kusanov nawe ni umwe mu basore badredinze Man City ava muri equipe ya Lens. No musore wenda basitaragurinze kuri match ya mbere equipe ya Man City na equipe ya Chelsea, ariko of course none equipe ya Citizen yitwaye neza, wo bita Abdelkadir Kusanov n'abajoininze equipe ya Man City. Hanyuma muri abo bakinnyi equipe ya Man City yasinyishije barimo Omar Marmoushi wavuye muri equipe ya Eintracht Frankfurt, barimo kandi Vitaly Yesempet ufite imyaka 19 w'umunya Brazil, akaba ari defender. Na equipe ya The Citizen yasinyishije
ubwo by the way so far ubwo major ins na major outs ko turimo turareba deal zose zakozwe muri January hanga kuri BARCA Sports, turimo turakora recapping, turimo turazegarukaho kugira ngo umenye uko byari bimeze nuko byagenze. Equipe ya Man City, Claudio Echeveli yarajerenze ava muri equipe ya Liverpool, hanyuma Isaka Bole bamutiza muri Werder Bremen, hanyuma Abdelkadir Husanovgo yinjiye muri Man City avuye muri equipe ya Lens, hanyuma Vitali Yesi equipe ya Man City musinyisha avuye muri equipe ya Palmeiras, Kyle Walker yatijwe muri AC Milan, Omar Marmushi asinya avuye muri equipe ya Eintracht Frankfurt, hanyuma Nico Gonzalez uheruka kujoininga rwose yavuye muri equipe ya FC Porto. Nkuko nakubwiraga, ese izi deal Man City ikoze ni deal ubona ziri buze kuyifasha gute, cyane ko twagarutse kuri mediane ya Man City dafite Rodri ukabona ko bigoye, ubwo rero byumvikana ko na akazi katoroshye na gato tugiye gutegeza kuri Pep Guardiola uspenza amafaranga menshi mu mikino isigaye, ubwo tugiye kwa tureba ibyo azakora Pep Guardiola. Hanyuma tukiri mu gihe Manchester bayita The Red Devils, Manchester United y'umutoza Ruben Amorim arimo arakoresha ubita ko bimenu nka first 9 atari cyane byakomeye. Equipe ya Man U ni equipe ya Man U nayo twavuga ko itarabaye active cyane ku isoko, kuko abakinnyi batandukanye yahujwe nabo bavuzwe cyane isoko rinatangira ntabwo yigeze basinyisha. Barimo by'umwihariko Christopher Nkunku wa equipe ya Chelsea, barimo Leon Bailey wa equipe ya Aston Villa, n'abakinnyi twavuga ko bafite izina cyase abakinnyi twavuga ko bari kuza nyine bakagira icyo bahindura muri squad ya equipe ya Man U, ariko still equipe ya Man U ntabwo yigeze basinyisha abakinnyi uko ari babiri. Equipe ya Manchester United nyuma y'imvune ya Lisandro Martinez, bwo wenda abantu babiteze kureba isari reaction uze gukora, ariko mu mukino yavunikiye mu equipe ya Man U deja yamaze kubisoza deal ya Patrick Dorgu tuvuye muri equipe ya Lecce, twavuga ko ari we wenda twavuga in muri equipe ya Man U y'umutoza Ruben Amorim. Byumvikana ko nyine akazi katoroshye gategereje cyane uno Patrick Dorgu ndetse na barutayizamu basigaye. Ubwo amakuru kanavuga ko rwose equipe ya Man U ngo yaratuje cyane ngo nyuma yo kubona ko Garnacho ngatagiye yo ita Alejandro Garnacho no musore byavugwaga ko ashobora ko yasohokana, ariko byarangiye agumye muri equipe ya Manchester United bita Garna. Hanyuma ubwo Anthony yatiriwe muri Real Betis, Eden Heaven ajoininga Man yavuye muri Arsenal, Patrick Dorgu asinyira equipe ya Man yavuye muri equipe ya Lecce, Marcus Rashford atizwa muri equipe ya Aston Villa y'umutoza Unai Emery. Equipe ya Aston Villa gose yakoze deal zatari deal nyinshi cyane, by the way imwe mu equipe yabaye active cyane ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Hanyuma equipe ya Liverpool ntago turi buze kwitinda. Liverpool nta kintu yakoze, nta in nta out nyinshi, ariko gufata mpetwenda wayo bari baratije muri RB Salzburg, mpetumanga cyane wo bita Stefan Bajcetic batije rwose baramwimuye mu equipe bari baramutijemo. Liverpool ni mu equipe rwose tabaza byinshi cyane, nimwe mu equipe tabaza byinshi cyane mu cyitwa transfers, na kusinyisha na gusora abakinnyi benshi. Ni equipe turije cyane, equipe mutoza Arne Slot. Hanyuma nka analyze cyase urebye isoko ukuntu rigenze. Isoko ry'ukwezi kwa mbere ni isoko riba rigoye ku ma equipe atandukanye, twavuga nk'aya ma equipe asa nk'akomeye cyane ko na ma equipe nyine yitonda cyane mu kuba yakora signings cyase mu kuba yagira abakinnyi bashyashya yinjizamo. Nibyo of course ushobora kubumva equipe ya Arsenal ishaka Oli Watkins, ukumva Arsenal ishaka Alexander Isaac, ukumva Arsenal ivuzwemo Benjamin Sesko, ariko uragaruka ukibaza uti ese yo RB Leipzig iraduha Benjamin Sesko, ukagaruka ukibaza uti ese Alexander Isaac wa Newcastle yasohoka mu kwezi kwa mbere, ukagaruka ukibaza uti ese ayo mazina yandi Oli Watkins equipe ya Aston Villa yamaze kubirekura rutayizamu undi yagenderagaho John Duran iruze kwemera gutanga Oli Watkins mu buryo bworoshye. Ngo ni isoko riba rigoye, ni isoko ririmo complicated, ni isoko nyine kugira ngo uzapfe kubona ama equipe akomeye yose akora amadeal atandukanye, twavuga ngo na amadeal abyibushye, ni isoko rigoye cyane kugira ngo ibyo bikunde. Ariko nanone bigahita bitugarura kwibaza ngo ese nubwo isoko riba rigoye ama equipe atandukanye bahataniye igikombe cyangwa se kwavuga ko abahanganye abashaka gutwara iki cyase abashaka kugera kuki. Equipe ya Arsenal last season, equipe ya Arsenal yatsinze ibitego byinshi, equipe ya scorinze, equipe wenda ba winga bayo Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Martinelli bose bari muri double figures cyase mucyo twakwitenda kuba baragize
ibitego biri hejuru y'10 na assist hejuru y'10, ariko iyi season itandukanye bikumvisha ko nyine byanga byakunda ukenera rutayizamu typical number 9. Buriya nka Aston Villa last season wo bita Oli Watkins, umwe mu basore baje mu ba top scorers muri batatu ba mbere, haba we haba Erling Braut Haaland haba Cole Palmer wa equipe ya Chelsea. Nubwo equipe ya Arsenal yabaye ya kabiri, ariko still kumva ko nimidafite umukinyi mu ba top scorers kandi still yatsinze ibitego byinshi, ariko bikaba ibitego bishared cyasika ibitego basangiye abo bakinyi, aba mediateur wenda bakaba batsinze ibitego, defense bakaba batsinze ibitego, umwataka agatsinda bike, number 9 agatsinda bike, hanyuma nimero 7 na nimero 11 nabo agatsinda ibindi, ariko still hari jugera ugakirwa ibitego bya rutayizamu. Ni iyo okazi imwe Man City ibonye Braut Haaland ateretse mu izamu, ariko nimba utegereza ama occasion menshi cyane kugira ngo ubone ibitego, ntago ari ibintu wa expectinga, ntago ari ibintu wategereza mu mikino myinshi. Niyo mpamvu equipe ya Arsenal abanaliste batandukanye bahuriza ku kintu cyo kuvuga ngo iza kubona rutayizamu nimero 9 world class striker ni ibintu byari gufasha cyane iyi equipe ya Arsenal. Ni equipe Arsenal iyi sezi ijya gutangira mu byibuka uburyo twaganirira ngaha kuri RT Sport, byose mbigarukaho dukora analyse turebera hamwe byinshi cyane abakinyi batangaza. Ni season yatangiye, abakinyi barimo Bukayo Saka, ni season yatangiye, abakinyi batandukanye barimo William Saliba, ni season yatangiye, abakinyi batandukanye ba equipe ya Arsenal benshi bagaruka bavuga bati turizera neza ko uyu mwaka ari uwacu, ariko so far season igeze sinzi ko umufana wa equipe ya Arsenal cyangwa se equipe ya Arsenal yakwizeza umuntu ngo uyu mwaka ni uwacu kugira ngo dutware Premier League. Liverpool imbere kandi bikagaragara ko nyine byagorana cyane. Gusa hari trick umutoza Mikel Arteta yakoresheje last season, bagaruka batsinda ibitego byinshi. Munabyibuka equipe ya Arsenal igaruka itsinda ibitego byinshi, kubitizo za Burnley, kubita za West Ham, inyagira mu bitego bitanu ari izamukira. Gusa abafana ba equipe ya Arsenal bahimba indirimbo ngo stadiums are empty everywhere, ngano singa equipe ya Arsenal iri gukina ngo amastade ngari ko harimo ubusa, yabarangana bari guhita basohoka ngo kubera ko iri guscoring ibitego byinshi. Ubwo rero Mikel Arteta iyo trick yakoresheje yongeye kwemeza ko igiye kuba ibaho. Equipe ya Arsenal igiye kugira icyo twita mid season break Dubai. Arteta baskwa bikonfirma ese ubushize kuba bikoze bigatanga umusaruro, uyu munsi nibongera kubikora bizongera bitanga umusaruro. Let's wait and see. Ubwo rero iyi mid season break aruko nige bafasha teleko n'umungu biruze kubafasha. Arteta anatangazaga ko amahirwe kuri Ben White kuba yagaruka rwose ngo bishoboka, ngo hari amahirwe kuba yagaruka mu minsi 10 akaba ya facing a match na equipe ya Leicester City. Ben White, Ben Branco, uyu musore maze igihe kirekire mu mvune, Arteta rwose akonfirma avuga ko ashobora kugaruka vuba. Hanyuma equipe ya Arsenal uyu mutoza byinshi cyane bindi yagarutseho, avuga ati we are disappointed but we only want to bring in certain kind of players and have to be disciplined. Ati nibyo koko turababaye kuba nta mukinyi twinjije mu cyase twasinyishe muri iyi transfer window, atari ko nawe kambabwire ko twebwe dukeneye kuzana umukinyi dushaka cyangwa se tubona ko ari byo yadufasha. Ati kandi umukinyi ufite ikinyabupfura cyangwa se discipline. Ubwo impamvu akakantu kazamutse nuko amakuru avuga ko ngo kuri deadline day masaha ya nyuma equipe ya Arsenal ngibishaka ngo deal ya Alvaro Morata ngo bari kuyisoza, ngo Alvaro Morata ari gusinyira equipe ya Arsenal. Ubwo nimba ari Arteta bikuye simbizi, let's wait and see. Ubwo nibyo ngibyo tugomba gukomeza kugenda dusoma byinshi cyane tukagenda tubigarukaho. Hanyuma ubwo ngiye equipe ya Arsenal igomba gukomezanya abakinyi ifite rwose. Arteta rwose nayo mabigaruka avuga ati tugomba kugerageza icyo twita physicality, abakinyi nyine bakaba bari fit, bagafacinga imikino dufite isigaye. Ne equipe Arsenal ikiri muri Champions League, ne equipe Arsenal ikiri muri Premier League of course shaka igikombe hanganye na Liverpool. Hanyuma ne equipe Arsenal muri Carabao ifite umukino utoroshye, ni utsinda igakomeza yagera kuri final, iutakaje ubwo nibyo ngibyo nyine. Hanyuma ne equipe Arsenal nyine Mikel Arteta inakubitaga imikino 14 adatsindwa, unbeaten run itari nto, ariko nyine of course nanone yerekana ko akeneye nyine gukomerezaho. Hanyuma ubwo transfer.com akanatubwira bati equipe Arsenal Mikel Arteta we ngo aracyatekereza ku bakinyi azazana muri sama. Hanyuma ngo bakinyi atekerezaho barimo Nico Williams wa equipe ya Atletico Bilbao. Nico Williams no mpeti mvanimwe wa Inaki Williams gose ni transfer target wa equipe ya Arsenal. Equipe ya Arsenal gose no mukiringi shaka
ngo muri sama. Hanyuma na makuru menshi cyane agezweho hariya ku mugabane w'Uburayi, yose tuganira, yose tugarukaho, yose twanaliza ahangaha kuri BARCA Sports. Ubwo ngushimiye cyane wowe tubana umunsi ku munsi, ngushimiye cyane wowe wakoze subscribe nawe utarakora subscribe ukaba ukunda European Sports, reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo amakuru menshi cyane ujye yakurikira, updates nyinshi cyane tugenda tuganiraho, ujye uzikurikira umenye what is going on, umenye uko bimeze muri ekipe yawe ukunda. Ama ekipe yose tuyinjiramo, abantu nazimbona barambwira bati ese Aston Villa attaque ya Marcus Rashford, attaque ya Donald Malen ndetse na Marcos Asensio, abantu batinye cyane bavuga bati iki cya attaque kirakaze cyane, ni cya atari. Ubwo rero bamwita Marcos Asensio, bita Donald Malen ndetse na Marcus Rashford. Ubwo rero ni ekipe ya Aston Villa, ekipe ya Aston Villa rwose igomba kuba yigaragaza hamwe n'umutoza wayo ubita Unai Emery. Hanyuma bwo abambaza kuri Chelsea nta kidasanzwe. Chelsea imeze neza, afite groupe nini, umutoza Enzo Maresca nakubwiye deal bakoze nyinshi cyane zirimo basohotse kurenza abakinnyi bari gusinyira ekipe ya Chelsea bashyashya. Of course ni ibintu byumvikana, nta mpamvu yo kujya kuri pressure noza n'abakinnyi benshi, management yabikagorana nabyo nta kintu byaba bimaze. Niyo mpamvu of course bamwe ugomba kubareka bakagenda kugira ngo ba making a room ku bandi ba joining, ubundi bwo barebe uburyo nyine babona umwanya uhagije wo gukina, banitware neza cyane. Hanyuma bwo ekipe ya Real Madrid bambaza bati center backs bagiye gukoreshwa ni bande. Aba center backs bari available muri ekipe ya Real Madrid ni Raúl Asensio na Jesus Vallejo, abo ni bagiye gukina, abandi bose bari mu mvune. Wana ni hatari cyane. Ubwo no dukuru dutandukanye twese tuba tugezweho anga kuri BARCA Sports, twese tuba twinjiramo tukarebera hamwe uko bimeze hariya ku mugabane w'Uburayi, European Sports. Ubwo bambazaga nyine kuri iyo attaque ya Aston Villa, cyangwa se deals zose zitandukanye ekipe ya Aston Villa ikoze muri January transfer window yarangiraga. Ambwire ko ni Donald Malen wajoininze kuri $25 z'amayero, ni Andreas Galicia wajoininze kuri $7 z'amayero, ni Marcus Rashford wajoininze on loan, Marcos Asensio on loan na Axel Disasi na wajoininze on loan. Ewana ekipe ya Aston Villa ibaye active cyane muri January transfer window, ekipe rwose yari active cyane, ekipe ya Villains. Hanyuma ubwo hano ngo ari ekipe ngo ni possible ngo attaque ya Arsenal ariko kunzo ekipe ya Arsenal nabone hatari. Ubwo ngo ni ekipe ya Arsenal ngo batekereza mu myaka iri imbere ukuntu izaba imeze, ngo possible ngo first 11 ba ekipe ya Arsenal muri 2028 based on the current 11 first 11 and rumors just transfer links izamuririmo David Raya. Hanyuma bwo ni squad ya ekipe ya Arsenal nyine yose, squad ya ekipe ya Arsenal yose zamurimo David Raya. Hanyuma akaba yasimburwa na Tom Sedford. Hanyuma kuri right back yari Timba yasimburwa na White. Central defense irimo William Saliba yasimburwa na Kachuli, ni gipete cy'igite ekipe ya Arsenal yanatizaga by the way. Hanyuma Gabriel Magalhaes na Jacob Kivior. Hanyuma left back ariyo Miles Lewis Skelly na Carafiori. Mediani irimo Martin Odegaard na Gura ayiko shari atari. Obita Rice ari kumwe na Zubimendi, Nwanera kumwe na Max Downman. Hanyuma batatu bari imbere Nico Williams na Gabriel Martinelli, Sesko na Kai Havertz, Saka na Kabia. Igipetse nacyo cyo muri academy. Ngo ni 11 ngo batekereza ngo abakunzi ba ekipe ya Arsenal ngo ni dream team. Nkuko babyita ngo ni dream team cyose ya ekipe uvuga uti ndizera ko ariyo tuzaba dufite, ariko ni hatari cyane. Anga barimo no kwifuza nyine ari deals zimwe na zimwe ubona ko zigoye, ariko nyine ukanga kubiroringa uti kuko birimwe byose yabishoboka, buri kimwe cyose kiba gishoboka. Hanyuma bwo kubakunzi ba ekipe ya FC Barcelona nta kidasanzwe muri ekipe ya FC Barcelona. Ari mutoza Hans Flick uretse kuba ngishaka gukomeza gushyiramo imbaraga ikareba ko yatwara igikombe. Obitano Daraho ati Flick's system is a bit risky but gives us positive results. I feel better, I'm still adapting to it. Obitano Daraho ati uburyo bwo gukina bw'umutoza Hans Flick
atari ku buryo kingo bishobora kuba byagushyira kuri risk cyangwa se bigoye rimwe na rimwe, atari ko nyine ni byiza kuko bituma twitwara neza dutsinda. Ati nanjye ndimo ndagenda mfitinga mu buryo bwo gukina bw'uyu mutoza mushya Hans Flick Mudage atoza equipe ya FC Barcelona. Ronald Araujo unaheruka no kongera amasezerano by the way, byumvikana ko ameze neza cyane, arishimye muri equipe ya FC Barcelona. Ronald Araujo hanyuma ni byinshi cyane byose yagezweho byose mukurikiranga kuri RC Sports. Wita Alfonso de Visi wifujwe n'amakipe atandukanye, harimo equipe ya Manchester United, harimo equipe ya Real Madrid, nakongera amasezerano bamaze kuba byumvikana kugira mwaka wa 2030 nkuko David Onsen abitubwira. Uyu musore rwose w'umunyakanada agomba kwigumira muri equipe ya Bayern Bavarian. Hanyuma nkuko mubibona bamwita Joao Felix Joao azajya yambara nimero 19 muri equipe ya AC Milan. Joao Felix azajya yambara nimero 29. Atari cyane niyo nimero 29. Joao Felix murasemira atari cyane. Ubwo nagafoto nyine murakabona hangaha kuri RC Sports, murabizi ko byose mbibaha imbere yanyu kugira ngo tuzamukane neza cyane. Ubwo deal zitandukanye nyine zose twasiganiriyeho, ubwo kireka namwe mugiye munama n'ibitekerezo by the way mukambwira byinshi cyane tuganiraho ko aho mudukurikira muri, ndetse n'uburyo tubanamo, ndetse n'ibyo twazagenda tunemprovinga by the way, ko turaganira muri comment section kugira ngo namwe mutubwire uko mubyumva ndetse nuko bimeze. Hanyuma equipe ya Chelsea ndi deal yasozaga nayimonye kubwira n'igipeti kijyanga cyane cyavuye muri equipe ya Strasbourg bakita Mathias Amugu rwose ku myaka 19 joining equipe ya Chelsea, gusa agomba none guita joining equipe ya Strasbourg on loan. Bamwita Mathias Amugu signing shasha equipe ya Chelsea, ariko agomba guita joining equipe ya Strasbourg on loan. Impamvu agomba kujoininga equipe ya Strasbourg, mwabizi ko equipe ya Strasbourg ni imwe mu equipe afatanya cyangwa se mu cyo twita partnership na equipe ya Chelsea. Ubwo niyo mpamvu bahise bamutizayo kugira ngo abone iminota yo gukina anazamura urwego, wenda mu myaka iri imbere azahita joininga equipe ya Chelsea abe umwe mu bakinnyi ngenderwaho muri rusange. Hanyuma rezami ngushimiye cyane wowe turi kumwanga kuri RC Sports, obita Karanshoti ati we are in emergency as both Rudiger and Alaba will be out for 20 days. The only option for at center backs are Jacob Lamon, Laura Asensio and Chouameni. Wana ni hatari cyane, crisis muri equipe ya Real Madrid. Imvune ni hatari, ese izasezera Man City n'izimvune, ese indi mikino ifitemo na Atletico Madrid bizagenda gute? Ubwo abakinnyi bonyine ni 6 batararura n'imvune muri equipe ya Real Madrid muri iyi saison, barimo Federico Valverde, Luka Modric, Fran Alicia, Arda Güler, Enrique na Lunin. Nibo bakinnyi bonyine batararura n'imvune muri equipe ya Real Madrid. Abandi bose bo bagize gutya baravunika. Byumvikana ko rero ni ikibazo gikomeye cyane muri equipe ya Real Madrid, bagomba kureba uburyo ba sorting. Hanyuma ubita Green Camara nawe yageraga muri Saudi Arabia complete move rwose muri equipe ya Al-Shabaab ava muri equipe ya Leni. Green Camara na kadiri na kokos karangiye nkuko mubibona, nako mwamenya Green Camara mpiti nafite tara nyine wigire kwirira amafaranga muri Saudi Arabia, hagiye kwirira amafaranga y'Abanyarabia Saudite neza cyane. Hanyuma ubwo mbwire ko equipe ya FC Porto ni imwe mu equipe na yakoze amadiru hatari muri iyi minsi. Equipe era mu gihugu cya Portugal koza amadiru ya danger. FC Porto rwose ikoreye agafaranga. Mbwire ko equipe ya FC Porto yinjije miliyoni 113 uteranyije n'ama add-ons kuva muri transfer window yo muri summer. Ubwo hajemo nyine Gareno ajya muri equipe ya Al Ahly, Fran Navarro ndetse n'abandi batandukanye, ndetse na Nico Gonzalez wajoininga equipe ya Manchester City. Equipe FC Porto byumvikana ko yikoreye UTD twinshi cyane dutandukanye kandi twayihaye agafaranga.
hanyuma bwo twazi kuri quarter finals za Copa Italia. Murabizi ko champions zose tuzijyamo. Copa Italia semifinal, quarter final kimwe cya kane, Atalanta na Bologna, AC Milan na AS Roma, Inter de Milan na Lazio, Juventus na Empoli. Na quarter final ni fire. Quarter final ya iyo bita Copa Italia ari mu gihugu cy'Ubutaliyani. Rezamire kangushimiye cyane, twari turi kumushimiye cyane, wo twabanye cyane uyu munsi. Makuru twagiye tugarukaho transfer news, breaking news, sports analysis, team stock. Murabizi ko tuba twanyuze muri team stock angaha. Ubwo rero mwese mudukurikira mwibere mu gihugu cy'u Burundi, Kenya, Tanzania, Rwanda, badukurikira mwibere mu gihugu cya Congo, abadukurikira mwibere mu gihugu cya Uganda, East African yose, Iburayi ndetse na Asia, Afrika yose n'ahandi. Mwese mbashimiye cyane, mwese tubana hanga kuri BARCA Sports mu rw'amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Uburayi. Dusubire mu kanya nabwo turebera hamwe byinshi cyane bigezweho muri sport yo ku mugabane w'Uburayi. Ndabakunda, nimba utarakora subscribe ukabukunda sport yo ku mugabane w'Uburayi, kora subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ngaya update news zose tugenda tuganiraho ntizigiye zigucika. Stay in touch, dusubire mu kanya.